Auraso. Karibu nene. Tuyavamo abantu babibona icyari ukasa. Benda kubaza. Ushitse muri afka ngoti. Benda kukumva. Ntabwo ndi bucege cyangwa yimba. Ufite ibintu byo utabure kubwira ibiko byananye. Ayo maso. Wamagaye hano kugira ngo hano. Nabagaye na mama wawe. Arambye usigaye kugira ngo atese. Nera. Kwa rutanga kwa hari wanya. Ngo nukabibwiza tunga. Niko musigaye mugenda. Nivyo cyane gusasa. Ibyo navyo nibiki ibyo byabatama bikuye he? Sindumva ndiko ndarota ndabona sa ntago nagwamagana kugira ngo dukinire kimwe nisho nibyo kugena ngo utamagwaje ngo kugira ngo biza kumva ibyo bintu byo ngafina wabikuye nzamisha nena icara neza nishura ego cyangwa sindi telefone ntibayikuye konzi ubuzima bw'iwanyu kumuri neza ntabanze ukuntu umuntu wameze nishiro wanje yayimpaye ndenyine sheri wawe sheri wawe nde yubaho gufata umwana w'umunyeshuri akamwata telefone nk'ubu dukundana inde cyagisaza genda just nabuvugana n'abasaza ngo nusa kumamba uri kurangira ikijuju sinabiboneye mu kabare umunsi umwe ducanye nande amanda dukorana ku kazi urazi ibintu ari kurikira ajya n'umuntu yari karanduma nyine imeze amasarira Nera baca umugani mu kirundi uriko uranyumva ngo impene mbi ntawe uyizirikaho ati kandi akarenze impine arushaho amagara eba mdogo enda kubatega cyane aho abonye nikoreye ndahora uko umega ndikicyuje sinashobora kuvuga urafatira ibintu ukumviriza cyangwa urandi umwana ajya kuzana muracora wabuze ukuntu mama wawe yikokora kugira ngo ushobore kwiga wabuze ibitambo mama watanga kubera wakoga muri cya gisaza kigura iki urabona ko asiga umugore we mu nzu n'abana 10 ugahara abakobwa bose amaze kubyara ama yataye ukabona uko wenera kubera ko hagaze uko wagororotse urerembuza amaso neza ukabona ko wazoshira mu nzu ujya gutama kwa umugara naje ntanavuka Kibana umutanirwa. Madame nyange ibintu bira ku ishuri. Mama gutunda bimwe mu nda. Wamuko. Urumva ushaka kubyara nkuko nyoko yakubyariye. Uravye ingwara mama yaciyemo. Nabashaka kuzica mu mwana mutanga nuko. Abana bukubera ikimdanurwa ngo mwumve. Nera ujya buzima mbaye mwanya nakari byiza. Ibaze hamwe wamusanga aramaze kwandira umugira. Urakana kangana uko. Kazoza kazoba gapfuye, ishure ryawe ntuzobandanya, umugabo ntuzoronka. Uranyumva? Rijyanye hajya kantu kangana uku gato. Kazoza kora gafashura gataye. Umuntu yobwa goteye use. Sivyo? Urumva kubera ko abonye kukiritere gukarisama, ubona kari urugezwe. Umugabo reka kubwira ngo ugushyira amatwi neza umwumve. Uyu munsi ndagukunda ukafise byakurondera namara kukukanduza umugera akagutera inda ukagira wa mwana kunya ko buri munsi nayamba uzomubura aho wamubona arige bitumwa n'ubukene ugasanga nabuze amavuta yo kwisiga ugasanga nabuze ibirato impuzu usigaye njyana izaheze rero muri icyo gihe hagacyaho abantu bashobora kumwifuza bakabwira ko icyo ushaka cyose ariko tukajyana n'abareba bijya byose wavuze kujya byose wabyumvise nibyo ariko na desi jewe nawe batewe ninde bitumwa n'ubukene ariko usanga muzera amavuta yo kwisiga nkabura n'agafondote ibirato ugasanga byamereye ko nabuze n'ibyo nambara kandi kwicuruza nta kundi icyo ndabigenza kuko haba hari abagabo banyifuza bakambwira ko icyo ushaka cyose bashobora kukiba cyane isanga muri izo ngeso
si uko ndabikora ngo nuko ndabikunda ariko ni kubuzima mbayeho muhira urahazi ubukene dufise urabuzi abo tugendana hari benshi bakora izo ngeso kandi ni nabo babimpanuye bakambwira ati umukobwa mwiza nkawe urashobora kwambara ibirato byaheze nk'uko urashobora kuza ku ishuri utisize amavuta aho hanze hari abashuga dadi batanga ikaje nanjye nisanze muri izi minsi haguruka shaka telefone yawe yose neza ari kwambara ibirato bishaje no kuja ku ishuri mumandikisiza amafondeti mu mwanya uwo guhitishamo ivyo bintu amavuta n'impuzu n'ikirato n'ubuzima bwawe bwawe butaniki amafaranga birambabaza kumva umwana wa mwene wacu asigaye amukina birantera agahinda umunsi nawukubona umugera wase dusiga wegera mu ntoki byumbabaza cyane hamujya gutabara papa nanjye ndacakomeye komeruka kwipimisha birambabaza cyane birambabaza ko hari abagabo aha hanze bitwaza amafaranga bafite cyangwa icyubahiro cyabo bakabikoresha mu kutwangiriza abantu nk'aba bakwiye gushengezwa bakajya mu mategeko bagahana nera hari ibihumbi 500 yaguhaye hari umuriyoni yigeze aguha kugutwara mu kabari akakugura utwo tunyama no kukwigisha kunywa inzoga hama akagushurashuza akagukiniraho uko yishakiye yarangiza akakubwira ngo taha akaguta nk'amavyi nk'imbyinoka ndabesha abana b'umusikiye ikibazo ko ubuzima twaciyemo narabwo agakwiye kukwigisha guhera uyu munsi nukena amavuta uzoza uyansara nukenera ikirato uzukizana sinzosubire kumva ikintu na kimwe cyatumye ugura ubuzima bwawe ubuzima bwawe ni ingenzi gusumba ikintu icyo ari cyo cyose kibaho muri nonsi uranyumva nera abo bagenzi batakintu baguhanga atari kujyana mu buhumbu rekana nabo kurikirana ikaye yawe wige neza ejo haduza nawe uzoshobora kubyigurira kandi biteze imbere merci ndagushimiye kumanura umpaye no kukwitanga ugiye kugira imana yonyine nizo biguhembera nerahamagara bajya bagenzi bawe uzobicarike mu buhumbu nta kintu kiza kibaye mu bushurashuzi nta kintu na kimwe kizima kibaye uretse gusa ibibazo n'amaganya uzicuza ubuzima bwawe bwose nyanizeye kumubise ndacyumvise kandi manura umpaye ngiye kuzigendera mana no wenyine turagije abana bacu baba banje bana mu muryango mvukamo bana mu gihugu cyanje ndakwinginze ubareberera ubahe kwihangana no kwihanganira ubukene n'ubuzima barimo ko twebwe ababyeyi turananiwe